Andu Eri nimakuire na angi ikumi magurara uru mutino-ini wa bara uria ukuruhanirie nissan na ngari-ini bara-ini ya Kenol Guthii Murang'a daraca-ini ya ithe ruui hakuhi na riingiriro ria guthii tauni ya Maragua. Ndeto ino ikiritwo mukonde ni kamanda wa borithi mwena wa Murang'a Josphat Kinyua. Leo imehusisha matatu moja ya Murang'a Shuttle na gari ndogo ambayo ilikuwa inasafiri kuelekea Murang'a. Hii ajali tumeweza kupoteza maisha ya watu wawili na pia wengine ambao wako hali mahututi kama watu 10 ambao wako katika hospitali ya Maragua na Murang'a. Kuma na ngari kuma na Murang'a ya Shuttle na person kumagana na Nairobi. Riu I think ndereba wa person ni akwenda ku overtake. No riu ngwiciria ndakororete na haria mbere uria hahana agoka ku overtake riu oka macemania mutwe kwa mutwe na nissan. Eria yana aria makuire hau mauma mwanake na muiretu na aria kwirikanite meguthiaga igongona cukuru-ini wa secondary wa iretu wa Ngenda mwena wa Maragua. Andu acio gwatuka meguthiaga thukuru umwe wi thiini wa sub county ino itu ya Maragua, thukuru itagwo Ngenda Girls, maimara githomo meguthiaga guthomithia andu na koguo rugendo rwa rutina kinyanira thutha wa mutino wa gukioneka na mioyo yao gugituikane. Kuringana na kamanda wa borithi Murang'a Josphat Kinyua, ndereba wa ngari nini niwe uma na mahitia amwe mathibidi ya iguru na ekugeragia kuhetuka ngari iria ingi. Hii ajali imesababishwa na gari ndogo ilikuwa inajaribu overtake gari ingine na ikawa nayo matatu nayo ni mahali ambayo ni kwa mwinuko. Hakuweza kuona mbele kwa sababu gari ni ndogo, ile ingine nayo inakuja ikawa sasa imekuwa ni head on collision. Rumirira mutino uyu muingi ni ucakaite wongerereku wa mitino bara-ini ino na makiria muno daraca-ini ya ithe ruui amuno munini wa cibu erega Gukiira na ithe na inini minister wa mai thirikari-ini ya kaunti ya Murang'a akigia na mutino muru uria wamutigire hatika-ini no uria mari nake agikua hau. Gikaro giki ni gikaro gikoretwo kina kirigane tondu mweri uyu na mweri ucio muthiru ni kuonekanite accident itanyiheire 8 na aria maruzite mio kana aria makuite tukionaga na maitho ni andu makiria andu 8. Ica ikuhi ni kurari na accident ira involvete ngari ya county government na nituraruzire mwanake munini ni koretwo ningi kwina accident ingi o haha na nituraruzire assistant chief. Gikaro giki ni kiruzite family ingi yari ya guku Maragwa yari ya onjoria guku Maragwa na makuire mari othe mariana kuri muthuri ungi wirigite gukua wetagwo wa Ndindi onake akuireire ro gikaro giki. Handu-ini Njata TV kuma Maragwa kaunti-ini ya Murang'a ni Kenol wa Wanjiru.